Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Akawidei bat kani ka jing yap tung kisniang, nakaliang ka veterinary department, bat ki district veterinary officers halaki jong district, ka instruction ka bangila ay borok kalong bakin long more vigilant, kinlong proactive, but hadu ki doktor ke mengitung hadu kasina di block level, ngimsya yaki bakin mi na ka station joki bakin don bejang tu, nang ta kabas ngutunat kalong ki test ke mila test baro, ki poi kajing test yakin neki sniang, baro ka poi lai po prateli, but baro kini ki lai po prateli kalong kabas ngutunat. Kabang iyo ay report kalong bak Kim Day na kaneka African swine fever. Kim Day kicingpang na ka African swine fever. Kaday ka local disease kabang idon. Te iya kani na kalayang jong ngaru kumubray page iya kani ka department ngalay direction iya ki yaw director bakin long more vigilant ladon kanu ka case bakin take up lanikin respond very promptly rengkat bat kitawai dasin kepadon kap api kejing kang jongi kalong kumni number 1 ngimsya ban import ya kedok sniang nabar jong kejela kata kadai ka benengkong karai bat hadu menta kadang yeng gani kabaar pederu ngimsya bakan don ka inter district movement jong kisniang banra na kad riboy district syapo is kasils lani na kawai ke district sya kawai pat kabakila kalong bet baladaki oddo kia bamdo kan long bet la ka jong ka district ten reben ong ka inter district bat ka interstate ya kata ngila sil shwa ban ngila khang shwa hadu mentakas ni